Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na pengening ko Allah taala ginang kuna salam na batan ko din imam bagin sa dunia na sampai sa alungan na mauri. Sa agya kun mabuam mga dide amaranusong kurmatan audin na di pelilalilangan sa gitu Abu Bayakan si Princess Amana ayah kondinariso Green Rose na masasampurna pan sa pagriyakan to asi Dato Alan ayah din so determined sa agip ko nang buong mga rinarinaw maranusong na banyak kong din naritatang ka isa sudi ka mata-mataan aw di buka gasuran request pantong na agit ko bubayakan na margen-regen o bani umapamnag supa panok lilaken manok litalakinan ka ay akon narikyatagan atat tagong maragaon sa pakandudung Quran salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sa ginawa kong kaya pipikirang
ribuy na kum aparisi sa dilim iya pipikiran kana sarang hunduarang ini kang gendioran napap pinaya ongkoden aginawang kapanukuna di dunia ko ini si berako o kabatare mangopandi yao makaburuku inay pagumanaban tawag nabatare pasandilan si sayura alin ayo surapang kaatan no kasama tanani saribun ako saya din sajita din magubai nadita gisan akabasak gowi gadung ami pepenang dekai madek daram bayang na aido di terma indem saribunan tasaya deng makadikanu bumaran nadikanu marang kaunawo iya iribunan kum